Halo guys, mengisi waktu luang di masa pandemi nanti ini coba ya mengajak kaum bapak-bapak, ama-ama, khususnya ama-ama orang Batak, khususnya halak tidak, senam kesegaran jasmani dan rohani. Amai menggosok. Bahasa udah kesegaran jasmani dan rohani, dalam kesegaran jasmani dan rohani ala menggosok. Somal molonga nyon udah non menggosokon. Bah, ngata boto deh udah ni akaina don gurangan di salak Batak. Ya. Molonga menggosokin nah, molonga tu korong nyama, bau nang mak. Aira nong oloron nong hitir dul-duli. Mulai dok manggol itu kan. Itu lah. Tak coba jo, nanti ba godang dong aku aman waeng. Nah, kebingungan suntuk tangi boto mangule-uleun ala ni budil na buram song si corona on. Nah, amo tahu lah namang jo seseheli manggosok. Jadi tema ni senam kesegaran jasmani dan rohani on amai. Ama-ama menggosok. Ama-ama menggosok. Bapak-bapak menyetrika. Mungkin nanti baru masuk buwe not tadi. Berlumban. Buwe mah berlumban di huria amai. Berlumban menggosok. Nak kalau marcatur tong. Mak puli, marsebab boleh. Nak kalau ni, mang diwajo pertandingan ni ama-ama menggosok 510 baju be digosok atong ali oleh baju mada unang nasing netong bahaya tuh nih rahasia tuh bari ibu majuri kan kayak nai mai baju atong ya juri menggosok dewan juri yang terhormat menggosok itu dah masih kita coba tuh 3-2 kama naolo mangulon akka ulon na sono di tonga-tonga ni keluarga. Atau nak kolam menuru taboto di boto hita kamon sih. Dang nama dok DKI dah. Dang DKI hita. Alai ba pinomat. Ngaluja kainai di jebu mengurusi denak manapu manuci mengurusi dah musi kamon dok biak ulon nasingan mau nasubui naso taraha naso tarhatahon ba yang di sudi do ino ta coba jo boy mari kutto no ay dulu so di carana nah memang banyak tong yang menggosok kan pola hafal bahaya nong mau lupa hafal hu biasa pe na penting les mana boy menggosok kan benar berdua kon ba icolok komaton gosok ano, ikut mengulur lampu non, itu tong, mau lusuki colok konan tong merdel listrik mati lampu, ibu memang gosok kan itu naik, mau lo mau hok do, dijawi, lagi soal ibu perkeringat, babai nak tong kipas, nyon kipas nih, kipas, asa soal nasi juga udah rete, belum ya, colok kemana gosokan nih, namanya yuk sih, baju. Itu kurang lutus sih gosok dah berbalik baju-baju ini unang terbalik menggosok tu itu kacing nih mula kacing do baju kan itu kacing ringgan sebagai tu itu di pada ikon marroha do ida kamo lagi mulu masahi inat dari jebu wah tak mungkin anu pasobota ikut dulu sehat inat tay baru saya gosok di baju kan mulai tu ngarok peboy si suruh nak kanak boru bah ya boy mai alai tu cuba majudik saya gosok baju soalon nih
biasanya una manggosokon persona lebih terampil dok kayak no. Lebih memang gosok, lebih ting, mohok baju asal mau nang mosok. Terus ini lihat tinggi, itu gosok ke putih. Olah kaina misalnya namang gosok kan, rumit lu bereng, ikut soalnya kira nih beri mah gosokan lo, di beri bejur kira namang goreng ikat di balangan, kok digosok nyon, habis hitung nak kan, lebih ting, mohok gosokan nih, dulu. Lu nggak mau gosokan ini, peburu les. Buyup peburu les beson di gosokan. Warna pe, mau lu nggak mau kan? Denggu 30 detik selesai baju mau lu kain ano bah pinu mak 1 menit baju ya kondisi buat musik kosok seles awas satu mosok pangkosokan itu Kok tuh si mana manggosok baju ni nata. Kalau baju ni dan tak gosok. Tersona. Baru pikat. Boleh mata hal na umum begini ngomong. Ada yang molongnya itu menggosok baju ni nata, boh, itu putih 100 dua menong, iya ni cuma 2. Ayo, nah penong misalnya di burita, mara bede cuma 2 tu burung itu. Kayak tamang gorok ko ini mabudi. Wow. Ito na lislis mabudi. 2. Soalnya namun songonok kan nanggo soal ini nama cuwe na sonon. Tanggal baju dulu ibe. Ada ni mohok nak. Mohok. Alay mo lah tersongon baju per minggu kadongan. Baju per minggu, baik tong, tapi lagi padi tu deh, tersong nalis les dua enot tong banyak dua sokor, nong ibereng akaruasi, itu, tong dua bahaya, ibereng ruasian no kan, kira rel ni kereta api, panggosokan di baju ni padi day, tong dua bahaya, gabi nak tailon tong gabi si soroton, atau irok kan nong nasi beli foto inatan ni padi teh lu manggosok dan nokat tong dulu meja toh kok gosok tu je lengan ini tangan on abatan nak song baju sinaking baju hari-hari pola benon dan nak song ni benain dari kutem mah
Kang ngarupkan ang gubay song kang ngarupkan ni. Nah, ngarupkan tada-tada na. Mari hutu. Terus tunggu mak. Terona sa menit. Baru pinggir nomam sih baju nejulo naru warjo na omma blus. Mulai tahu leh kono. Bah, itu siap main dari sepatah, ini sehat. Ini markerinya mak. Orang naik kosel na marjim, marbola, martennis, marracket. Asa bui keringat. Ayo tah Betul. Ayo mesti na serenai, kacing aneh, kacikor. Dua nih. Kan? Kosok. Ini. Oppe si pate ko dulu honot tado kita kamo. Seberi mana enak tingkat. Kosong. Ama-ama pang gosok. Baru kacing mah. Itu. Yang tersong nama lo udah makan tikor, makanya lo liwat sama menit. Nama khas gimana? Tiga hasing di baju. Si tong nebe mati. Ini doa. Baru budine mak, budine. Hati-hati itu rapi, baju per minggu. Dapat pula gugu dul. Lagi mau sono gosokan nak, mereknya, merek Iong do, dia Panasonic, laborasi. Ada yang mulai tunggu itu orpe gosokan, akarongan, mulai itu orpe gosokan, lagi kuaka pengantin baru. Buru tuh ngomong marabok do inat aja bote. Manuor gosokan nih, wasa. Ayo, borak so tuh inat tenung je. Ujung lagi bisa digosokkan nuk baju. Yang borak do. Ya naur laking dah pola perlu gugudul hon. Jolo diskusi. Tolu. Gosokan na songo dia situ korok kan. Satu. Baju per minggu mak. Kok do gosok do bingken.
Itong doon yan, implementasi ni pamasumasoni ko, nagid din. Warung waktu senggang mar buat libur misalnya lah tak coba masuk kaulan ni nai itu tu tahu beres itu bangun tak dah nak Sarus tu nak batong mak tasuri nak terong mangulon ni hidak kaulan ni amon asa tu rohana masjid tu kan diulah mai ulon nyakai nai badi ulai nai ulon nyakka mai tapi nama tu roha na masjid tu kan masjid tu nanti dan ini lebih sono dah yang nasi botin atta ni memang kosong Ay, ni uji mak, boleh kan? Piga biru nanya, piga dua kali per minggu ta di lamar. Umurang do baju per minggu ni natai sina matai mang baju per minggu ni matai sina natai di pasar di Pareso Lagi masa noy mo, masa ni pandemi mo. Pagka na siguro per minggu ka. Kung los bongi ngitan no. Baju per minggu. Gue menong tinggal komentar di video di YouTube nanong dia dua kama na bui manggorok na bui dulu tang na malok mulu akaina lo na manoton gue mak komentar di foto amat tanah lo manggorok mang narang Alai molo tu sei voto pe aka komentar na ring gamet tong beda ngi mangere hitto no fung girokon tapala ima matta minna sangai do inatten no soni wa amatten no soni di nattai wa hair wa itu dang na soni itu teknik na pedue hod manggosok ke baju per minggu erong do teknik na pedue hod
Bui mah joloi cacing jo, bui marap, joloi cacing itu baju ini, baru pasti gosok les-les. Nah, kita gosok mak. Wah. Mulai hati mari ni duit-duit eh. Diajari ibu dai, kubui manggosok. Tangan anak berdua umam setong tu. Sere-sere tangan di baju ini gosok. Ada yang mau tungaruk penno kan, insyaallah itoton dia beolah mata nama gosok, tunggu dia berhasil digosokkan ini, nah, nang disayat dong, baru itor, napa dulu itor purinei mak, kan kata kacing nakin, purinei mak digosok. Boleh tong duri, saya minum bre, ini boleh di hutan tong. Bagai nilai place. Les donno baru libat mak bagi juga les donno Iro. Baru dibak mak. Digosok sampai sejuk. Lipat, gosok. Tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Baru minum, ala keringat. Oh nala napas narong dok. Yung nang may lamang baju ni natana la kamang da. Daksi hailani. Ang ko namang
menggosok daw anggona manapu maksudku anggona manapu terhira buiru perak kalongan terhira buiru pe anggoi terhira suliru pe olo mangule hoi Dok. Aku ke baju hari-hari atau dulu nih. Boleh liling mangkuk. Sap. Set. Tarik. Gosok. Di bak musik. Ini dok. Nah, kan simpel atau tanpa mengurangi kualitas. Nang lupa makacing baju dia. Hasing matong dok binggan. Untuk mosok panggosokan nih. Ini dok. Sap. Lolo tong sipatan duduk tuinatta pasamate mulu hamak kabar pue ni manggosok ini nama rumit na berengo ini ngode tapi kan lebih penting dinggam mari gosok. Selesai. Ada yang sipata orang dorumit na. Mulu ni gosok ke baju ni naon. Rumit. Sipata baju ni kaina so bino do wale na Arong putor di son. Telbing son. Buru ya tuh, tahu mede, simpel lu nambah nanti, tenang mah. Nah penting gosokani moho, pas parmoh na. Kamu kepupin no kan gosokani di baju
Rontok dia bisa gendong baju-baju sudah. Hmm. Hup, lipat. Sek. Lipat. Sap. Hup. Tereng. Hup. Ini udah pak. Masuk. Biming. Ups. Nah. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana dan dimulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Sip, ya. Nah, kosong. Kalau dipikir-pikir, boy marah aplikasi ini edeon nanti. Ame tung chudo soy jodi har rongi. Tung chudo soy jodi dadangari. Jadi la parete ini kan. La nabi aibe beton do si fata. Là sono i gattetti. Di fa. Sa. Kosong. Sip. Selesai. Ai gue dengan baju ku sih daking gue sogi sa sitong na. Ewa par keringat na tujuan mohop. Sa.
Sip, lipat, tarik, aduh. Wah. Ora sai no pandemia on. Corona on, budina pure aku so. Ayo. Mulai rukki gede ni ama. Di Huria. Di Bamado. Lumba menggosok kaum bapak. Mang nabuhado, arong donong na mendaftar. Kau may mo nih. Belai ngono tipis-tipis do bezui. Selesai. Menggosok celana hari-hari dulu deh. Memang apa itu? Berbagi dua mak. Ala ingot akama. Ini arong do tips na manggosok na betuluhon. Amay. Molo manggosok baju ni natta, lor ni natta. Dedek katong na si bata. Orang mani, kan? Dapat tu hepeng. Nang pe na sao. Boleh bebuat dong. Katong na. Deret. Jadi mau lutung di lok pisi pata. Ida kamon nama sari, mau lepas manggosok sono. Ni dede sakku ni kol ni nak taruh hebe. Boh, suita buna. Tips apa dulu anaknya? Nah, itu dah lah. Nanti, penting siap-siap sonon. Manggosok pihak kamang keringat dong. Aja kenang, itu kan? Ya tidak.
Jadi topik nak kini anak menggorok. Sai. Ingok na rokok naking. Dedek katong nih. Baru si heping. Dah ngarong bah. Terkira nama dapu hebing itu ngadele du tong mo kana sosono nak kadongan. Pelegi mah pas dengar umi masih sigaret. Ba? Deh. Mak. Nah, tokol mo. Ini udah bah. Salur hari-hari Ron. Hei, udah. Apa dulu ya kayak gitu. Ada ingat deh, gue habis per minggu gue les waktu itu bayar.
Buru tong si para. Tikina manggosoki, ningo takka, ningo akka hata-hata ni agid de pa masu-masu. Hamu akka bewa. Hahulung hamu mapardi utam nabi. Sungo Kristus na makahologi huri. Jala na mangalihod diri na umakopsa. Nang pirang-arong di sido isi ko manggosok duha mo bawin na daw. Selesai. Sede. Potong ni gantung mau. Lebih naik. Ini kita. Wins. Majorate. Kalongan, nung nagadya ng opinion, nung bosak ka mo itong manok tundang, itutok ka mo sa pisay. Ya, jangan lupa tinggalkan komen yang positif, yang membangun. Boleh juga di-share, ya. Siapa tahu banyak ama-ama yang terbuka pikirannya. Soal mengurupiah kayak data di Jawa. Oke. Jangan lupa subscribe na, tulukin na ahama. Yang penting subscribe, like dan share. God bless you non-stop. Metal.